Lama solar plants akhicita ke gesi long 10 megawatts kanike kulolu hambo lekubuketa ke lolu hlelo noma ke lwasemagesini enzaweni ke akacoma intaba kalavumisa umcondzisi ke wale nkampani yasemagesini lekunye ke umnumzane Ernest Mkhonda uvetile ke kwekuthi kunema solar modules langu 37,968 lasebenta ke kuphehla lo gesi. Station ke sinema investor stations lang 5. Lama inverter stations lang 5 asiniketa ke ukuthi uma ngabe ukhona i-inverter station lengasebenzi kodwa sichubeke sikwadi ukukhicita gesi kule power station le. Ngekusho kwa technician longo Stanford Gininza uvetile kokuthi ke lo gesi usita ke emakhaya la ngaba ke tinkhulungwane letisithupha 6000 kusuka nje ekuseni liteke liyawushona from lama solar panels njengoba niwabona la. Let's say we convert it to AC. Bese sesimfika lilunga lephalamende lasemathanjeni South lekunye ke umnumzane Bomba Mamba uvetile ukuthi ke bayabonga ukuthi ke lentfutfuko yenteke kuleyandzawo yakacoma intaba ukuthi uhulumende asendele yona and ibe la kalavumisa enkundleni yasemathanjeni. Lokunye ke lesingakuphawula njengayo masithi siyadicapha ngayo ngiloko ukuthi kuba khona kwayo la kusukela iqalile nje isifakile sandla ekuchashweni kwebantu basemathanjeni ukuboosta i-employment la iqale khona nje cishe linenge le manpower human resources iqhamukela from locally. So siyakuthokozela ke kakhulu lokho sibenkundla yasemathanjeni nanalokuthi nje ke going forward siyabuka la MD uphawulile mhlambe lo msebenzi wale nkampani yasemagesini wendiwe ke endzaweni lengaba ke ngema-hectare la ngemashumi ke lamathathu nesihlanu 35 hectares kanti ke ungabita tigidzi letingemakhulu ke lamabili nemashumi ke lasihlanu 260 million. Etindzabeni yemaswati channel kubika nohlahlathwala ngalavumisa.